Ah oui, aquí il patiero, Aquí il patiero, giusto quando è arrivato al debut, che avevo pas che era come los altres. Allora, l'estiu com l'hivern hi fa 2 anys, que més complet. E el meu pare hi era. Ell era dins la Marne, el meu pare. El meu pare, il patietto també, il meu pare ha fatto un obus che gli è sclatata la caviglia, e i curero l'uosa che erano bravo tutti di tutta la vita qua. E poi après il pare, il faceva se che comandavo perché io si arriverà, che io marzà, e marzavo, e io avevo dei morti, non raccontavo che avevo dei morti. Passavo dei cons che havia de mort, com en copera les liuses pausavo les garbes. E aquí havia els zavals, aquí havia els oficials que passaven els zavals que patissió de la cau l'estiu, e del fred l'hivern, del set e del pa. El pa sus tot, a cosa que non mancava mai. E com facia tant de cau, pla sovint, que havia plogut la nit, perquè hi plovia mai que així, que més a l'Alemanya. És un país que és extrem per més. E bé, si disputava un briadaglio di luppè dell'ase, della cavallo, per dire di tirare un briadaglio per se mugliare, imbriare la lingua. E bé, l'aglio era ruzzo di sangue. E bé, dicevo, che l'avevo visto, viscut, per dire che veritat qua. E un cop attraversava encara un camp, hi havia un mort que n'he fet tombar un, viu. Encara que faria un salt en m'acabé i fotat un cotepè. L'uomo lo ben, come la bestia alla guerra. E dico che io era stata demorata di fuori, che potevo pas entrare, quando avevo occupato il rebel·lat, era de cada costat, e potevo pas entrar, allora se tiasiau dins l'herba per s'amagar. E un zon demorat tot un zon dins l'herba per poder arribar a rampar dins l'herba, per poder arribar a la tranzada, e quando arribat a la tranzada, fa pas che ribordelà dins la tranzada. E che l'uetero arribava e diceva, te lava, un vieux tremò, on te croia mort. Perché la pelavo pas che tremò, bun. Tremuliero. Tremuliero. Tremuliera. Oui. Io sei di morto, talmente morto, bun. E l'ubesi era, l'ubelpaire era son amic? Ah, ma ero pensione, si ero pas di tutta la guerra. Ell era della Somme e ell era della Marne. Si ero pas di tutta la guerra. E tornero tutte e due? E tornero tutte e due. E fa che din la vida ne parlavo après, no? Ah, oui, de suite, de lungo, cantaven un po', claro. Me basta si preso un crayon per scrivere, che raccontavo tutto qua. La mia mera, o la mera, dicevo, arrestaste che faceva fremia, ma sai che dices. E voilà, e voilà. Ah, la guerra de 14, so che è terribile, E patissió del terreny, patissió del... Allora ramassavo de gravels, menjava les herbes totes. N'hi havia que havia menjat de cats. Ell que més havia pas mai menjat a qua, ma n'hi havia que havia menjat de rat, més, tarament havia terreny. Allora hi havia de curats aquí, perquè hi havia d'homes de 50 anys, de 60, hi havia pedazes, hi havia tot el món faceva la guerra aquí. E allora hi havia de curats, pas de sotana, e allora anavo a dire que jo a la messa, com podíeu, dins un buc, s'amagar. Fèieu la messa, guardàveu una gota de vi, si podíeu la beure, dins un dedal, e els homes guardaven un crostó de pa de 15 tons dins la porta de loro, apelavo coi una barrea. E allora si portava o menjava aquell grotó de pa, que era com la catellet, segurament.
E dicevo, me allora, quan te copita sul cap, tu dovrei essere il pelo curato. Lo sembrava. Erano los pes terribles de fuera, e poi, quando capitavo de sus, tu dovrei essere il pelo curato. E lo curato lo diceva, non mi aveva messo su un reissà d'aure per aquí o per terra come podia, e poi se tornava la guerra. Et le papa qui vous contava quoi? El papà nos contava qua. Ui, quan parlava d'aquell morts quan queria muntar el front, i quan hi havia un que era que comandava que li didia, home, je ne reviendrai pas, je sais que je ne reviendrai pas. Tira-moi une balle dans un pied, didia. E bé, mon pare li didia, me te podi pas fare de quoi, sabe bé que podi pas fare de quoi. E bé, didia, partieren, lo surveilleren, ma tot non agazaven res, lo tenesse virat, appena vara della tampa, mort sul cop. I queria partir francament, sense avere por, a començava. Ma el que havia por anava palient. Ah, ça a été terrible, la guerra de 14. Ça vraiment... Regretti perché una causa che raccontava tutto qua, così ho pas scritto. Oui. E tornato me le medaglie di caporale, di tutto qua. E lui il pere també, il 1 de maio perché aveva la blessura alla caviglia. Allora vorrei raccontare che è stata così. Quando era la guerra, a me il copino che avevo, andavo a cercare, un cop anavo a cercare dentro un peschiec, come si vede di dolcetto d'aglio. Volevo ramassare qua. E andavano qua da quella fenna, che aveva una fenna e una figlia, che aveva l'uomo alla guerra, che si batté contro mon père e contro quel... E gli diceva, vous croyez que c'est pas malheureux, il disait en francès, perché parlava un bria francès che mi aveva sul bordo. Vous croyez que c'est pas malheureux? Moi, je vous soigne avec plaisir. Et dire que vous, si vous voyez mon mari sur la ligne, vous y tirez dessus, et si mon mari vous voit sur la ligne, il vous tire dessus. Vous voyez ce que c'est la guerre, dis je. Mais vous croyez qu'on aurait besoin de se faire la guerre? Mais c'est vrai, ça, è verità qua. E allora lo faceva, metteva un bria d'olio, un bria di vinagre, un bria di sal, e mangiavo qua, ma che solamente aquel qua. Aquella dolcetta lo fottette in mal di ventre e lo dici pas la suite.